Zdravo, ja sam Uroš Jurišić, imam 28 godina, sam MMA borac, imam 11 pobjeda, 1 poraz. Od svojih 11 pobjeda imam 10 završetka, nikad nisam bio završen, ni neću biti. MMA se bavim od 15. godine, znači 13 godina. Otprilike pre sam trenirao neke borilačke sportove kao Nanbudo i neke druge. U zadnjih par godina, u stvari od 21. godine, jako mnogo putujem, tražim najbolji trening. Dosta vremena sam proveo u Južnoj Floridi, u American Top Teamu u to vreme. Tu sam bio par godina, odlično sam trenirao. Sad u zadnjih par godina, kad sam odradio meč, na primjer u Italiji, u Bellatoru, odradio sam pripreme u Engleskoj, a sad posljednje pripreme radio sam u Family Fight Teamu u Novom Sadu, u Srbiji. Opet sam se snašao tu, tako da odlično treniramo, spremamo se za sljedeći meč, već sam u fight campu, odlazim iz Ameriku, tako da ću skupiti tamo 4 nedelje dobrog sparinga. Biću sigurno vrhunsko spreman, jedva čekam meč i to je to. Ja vjerujem da ako bi neko hteo da bude najbolji, mora jednostavno posvetiti tome što više vremena, što više koncentracije. Pogotovo koncentracija je ta neka stvar koju kad radimo, ako koristimo 100% koncentraciju, ne možemo čitav dan imati takvu koncentraciju, tako da baš moramo da čitav dan priredimo treninzima da bi baš bio trening najbolji. Da, vrhunski borci, mnogo mi je žao za Stefana, za to posljednju borbu. Mislim da svi što smo gledali znamo šta se desilo sa sudijama i to. Stefan je pravi ratnik, ne opterećuje se s tim, ide dalje k svom cilju, da bude najbolji. I ponosan sam da treniram s njim, ponosan sam da imam tu i Predraga Bogdanovića i ostale, Mirko Jurkovića i tako dalje. Svi imaju veliki potencijal. Dobro, imamo tu i na primjer Egića i tako dalje, ima dosta momaka. Jovan Zdelan na primjer i tako dalje, koji stvarno mogu puno napraviti. Sad samo zavisi sve od njih koliko će posvetiti vremena tome. Uvjeti imaju odlične. Tu smo svaki dan se kidamo, tako da napredujemo zajedno i sigurno će biti rezultati i takvi. Moje pripreme su teku odlično. Mislim da sam već krenuo pripremu u nekoj solidnoj formi i mislim da u tih jednoj nedelji koji ja smatram da sam u pripremama, već sam digao na neki odličan nivo i sad ćemo samo to držati i na kraju dignuti do kraja i biti spremni kao bomba. Krajnji cilj u karijeri, naravno UFC pojas, zato živim i to je to. Gledajte Gradski info i volio bih da pozdravim sve svoje fanove u Sloveniji i naravno po čitavom svetu, gdje god ima ljudi koji me podržavaju. Hvala vam i daću sve od sebe da nas sve napravim ponosne.